Ассалаумағалейкум, құрметті қазақстандықтар, құрметті отандас бауырлар. Бүгін Қазақстанда алғыс айту күні. Мәскеу қаласынан барлықтарыңызға жалынды сәлем. Ата-анама, жақындарыма, бауырларыма, қасымда жүрген адал достарыма шын жүректен алғысымды айтамын. Жаныңызда жүрген бауырларыңызды, достарыңызды бағалаңыздар, ауырмаңыздар, аман болыңыздар. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Көк туымыз әрқашанда биіктен көріне берсін. Қазақстандағы алғыс айту күні құтты болсын. Барлықтарыңызды шын жүректен құттықтаймыз. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Ülkemizge bahar kirib kelmoqda. Bahar fasli bayramlarga boy fasl. Bugun Qozog'iston xalqi olqish va shukrona kunini nishonlamoqda. Fursatdan foydalanib, ota-onalarimiz u baba momalarimiz, aka ukalarimiz u opa singillarimiz, qarindosh urug'larimiz, do'stlarimiz u ulfat sinfdoshlarimiz, barcha ustozlarimiz va shogirdlarimizni, qolaversa hamqishloqlarimiz u Qozog'iston xalqi barcha fuqarolarini bugungi shukrona kuni bilan muborakbod etaman hamda o'z olqishimni bildiraman. Azizlar, bir-biringizga olqish aytishdan charchamang. 예, 안녕하세요. 네, 카자흐스탄에서 잠깐 한 마디만 얘기하셨으면 좋겠어요. 부탁드릴게요. 네. 조국 시민 여러분, 형제자매, 친구, 동료 모든 분들에게 진심으로 감사를 드립니다. 서로에게 고마워라고 말한 것에 지치지 마십시오. 당신의 인생에서 사람들 감사하는 시간을 가지십시오. 안녕하세요. 카자흐스탄, 그리고 당신에게 매우 행복한 추수감사절이 되시기를 바랍니다. 네, 고맙습니다. Бүгін Қазақстанда алғыс айту күні. Сізді қазір миллиондаған халық көріп отыр. Қазақстан халқына бүгін алғыс айту күніне қандай құттықтауыңыз бар? Мен Монғолия елі Байын-Өлгей аймағынан, есімім Айдын болады. Барлық Қазақстандағы туыстарға, қандастарға алғыс күнімен құттықтаймын, сәлем жолдаймын. Қазақстан алғыс айту günü құтты болсын. Anneme, babama, kardeşlerime ve tüm sevdiklerime teşekkür ediyorum. Siz de sevdiklerinize teşekkür etmeyi unutmayın. Türkiye'den tüm Kazakistan halkının Şükran gününü kutluyorum. Շնորհակալ եմ ծնողներիս, երկրիս, հայրենակիցներիս, բոլոր եղբայրներիս, օգուրերիս, ընկերներիս, օգորցընկերներիս։ Մենք չենք խոգնում միմյանց շնորհակալություն հայտնելուց։ Կնախատեք ձեր մերձավորներին։ Բարև Ղազախստան։ Ղազախստան, շնորհավորում եմ շնորհակալության օրվա կապակցությամբ։ Вы про Казахстан что знаете? Страна такая, конина у них вкусная. Нурсултановцы там живут, хорошие ребята. Ой, недавно была у вас неудачная революция. Да. Ну, все хорошо обошлось, мы за вас рады. Знаем, город там такой Караганда, потом Тарас, где снимался фильм, не снимался, этот «Джентльмены удачи». Он говорил, ты откуда? А он оттуда, там тепло, там мама, вот про этот город. Царское поселение у стен Кремля передает всему солнечному Казахстану привет. Привет. Ура, товарищи! Ура!